tena ekiwabe onkora kunabenzo mputeni orwanka okabondisa mizi enyama nkazirye nkataine nyama jizabura mu musali aho ndebo kataina ekyakabiri okija waye tampa kawenka zokunywa obushera ebikopo na nebikopo byeshani nkabaningesha uko mwana karikomburo yagenda banyuke shande na barumuna bajinyuka ko baheze obushera kandi ngesesa abantu nyino obushera buti uko mwana yayeta bikopo byeshera na byeshani nkiza ndesiroburo nshanga kumze ai internet atana twaro mshiza ona shinyi nabagesi umwigwaro ngazam kachaina eti yakoze kwina zendi umwana we cyatuma umwigwaro hata ntibishi mwara cyatana rwaro mshiza sima aha byo nibyo marabizemu na hata yo amesya Biblia netugambira ngo no gutwa kugamende mzona tukachiza abamarika kugata watitine rukundo ndetse bantu tukora bushabuze mbwene tulyaha aha wa rukundo kandi nanizo bayaro na kimoki 12 na hawa rukundo abantu tukisaba mukama abantu bona abaryo komera bakora igishara mwijo mbwinji ahabo kuba buri kimwe cyo na Chiriseti tureke Valentine muhereza LK Kachaina rukundo ahabo kubekera giro kikuru cya mukama ranga kigira ngo kunda mugenzi wawe ngo kora uko kunda ko kumara gukora icyo buri kimwe cyona kigenda cyo misho mbwene twahayo press conference gishaha shabangu byona obukore kandi noro nakorwe otuhereze ensyanunji abantu boni bara muntu wena bijo mbwinji kanora izakashaya Kachaina nora repe sinta kataho shoejo omugaberre smart praying ende ndo 10 na millions and millions iwe Yesu Kristo mukama wetu omizina ya patiri ya mwana ya mtume rukwera amen nashaba omudini ekikatuliki cyo Kachaina no mujya katuliki may God bless everyone is here. Thank you so much. Gambirizi abanyamahurire bani mwangambira kugira setting umenye merire ringashita. Okay, aha nibyo kubaki. Shabara hanga inzura riya ebiturekere mukace. Emizindari tinetaho nayo. Nebereho. Atosho ngore makesho ngajya ngundia kwachi mukama wanje. Abo kwenda kwebaza ebintu byone binyine kaniwo bimpa yakwacho tero mungara abantu bamanye kwa beshobozi pasha ora tuzime ruhanga oturinzire ukamare jinyaka yona naturinda ura embazuzo na zensi zarebo kujunwa kwa ruhanga tata kare ruhanga tumutero mungaro kandi nabajya turabasige ruhanga akantorana entine karujikona asa yanyekundira weka atyo yanyozyawo ebibi kwenuka amarayonta ibanja yanje lyona akeshoboraga naza kagarikiramu abantu abandi abaturikiza bakutureba ko kabatakumanya binyankore so ni manya uni mwabo kukirekesho ngorecyo tunkucimanya ko kabacha kukimanya ubane babiri katugende naco haro cyesho ngojya tuyine banja ya feria kwagarana cekira bukatonda cye wafa bantu cyo kwagarana cyoka cekitugata cekira katonda akora mufe terera hango mu ngaro bakayita basedesede abacwanga basiramu n'ibintu bahereza ikitinisa izina ryanjye Valentine muhereza Kachaina kandi ni nsima rahanga agamagara ukuzarwo kukura no kubaho kandi ikintu cya kabiri insima abazire banje umugenzi John Chwanga na mama wanjye Royce Becungwire umugisha bayemerere abahubire ho munonga kandi umutero mu ngaro abukubo musire urene gisata naho ni marana yize myaka 20 so mama arijiro mu rumbende arire natambure biro kandi yahika mutero mu ngaro shitame
naije kukuramusya wahandi hake nawe icyo kubanza no kwanjura rensi ninsima abanyamakuru mwena mweterero mu ngaro rimangu mukwise kamera kuka mweterero mu ngaro zamani kandi mu ngeri yo mutaro nimbasima kutanchira ba bloggers bona kuteka ba TV mainstreams kandi ngarike nsime ba sponsor banje inza kutanchira ba global buses tubaterero mu ngaro bantu mwe bangorire cyango ukamya ngumbe na kirebere nibebare kandi nsime banyani bitu aba NBS nabo tubaterero mu ngaro zamani abo kuba NBS Sanyuka na Afro Mobile bankwatiro cyango bambiro uburango wabara buryo miliyoni igana kandi bagarika bampano umubwire rwo mu borgendo bamperezo bwa ambassador wa Afro Mobile tubaterero mu ngaro zamani kandi umugereje no kuba manyisa buri muntu wena urinde kwisha ku downloadinga APG ya Afro Mobile no downloading kuyamba kureba katuni kureba byo kusemeza imizano filmu amakuru kandi kuri abo boyine nkuru ugira no story ngo deleting uteke mwensya kandi wakora bize utabireba ko kwishaho ugarikiraho norebe bintu ebyabasa kubana fera so omwamkini kalisa ntukusima twarwo kwenenda kwebaza batayibita ba Victoria University batwire barnanye nabo tubaterero mu ngaro zamani bankwatirireho munonga omwami VC Dr. Professor Lawrence Muganga na timu yona bakana nabandi na omukuru Sudiru mwe bari kunkwatiraho kandi sima na Roseform ababunkusima bona ba sponsor banje kandi batwire barna ba sponsor banje Roseform mfarasa mu ngina gwe baguterero mu ngaro twarwo kweninza kusima abanyani banje aba SMP Tours and Travel amnyani wanje Steve yarga Kampala tumuterero mu ngaro abakuba batakumanya uko musigazi we yabari manager w'umugenzi Happy Freeman soka koromu mu mahango kokatwanyanduro kwe twargayo na hata nyine kandi nandaganisa kugenda nange so SNP Tours and Travel nibatwara abantu kugenda kurambura kucakara na nebindi twarwo kwe twenda kusima niwo ukabaho manager wa Japan icyo natakushimanya twarwo kwe twenda kusima corporate games Kampala ejeje nayo tugiterero mu ngaro zamani munonga ikoze mu mahango munonga kandi ejo anibemberwa bakweta Ian Rumanyika former kana akora mu URA atari yo mu Uganda bati konka kandi nwari kujukuru rejo twargokwe tinguza kwegwa batayi bitu abalegit recruitment expert nabo tubaterero mu ngaro abantu batwara abantu aheru nabo nibe bari munonga fresco supermarket ntubebariza kimwe banyana bitu aba na Richa Hand Uganda nabo nibe bari munonga Wonders Products abambakora amashita nibe bari munonga kubasa kutwatiraho Excel Safaris Hotel Tusu Petrol Station Airtel aitugambire dachikeji ine atu wakaituriye tutambuza wanonda gura tiketi online Airtel yachikora ni ba sponsor bitu so eyo mutwaro no chigura kanana no imata start 185 hash otyo oyo matoke deno imata mwenda ate kutwara ekubuza merchant code ejero waka fra yako then ubasa kubano no ushashura wobyo weta no VIP no ushashurena wobyo mutwaro kumwe no ushashura shilingi kanana nekomaho kandi neza kuba netuhereza twena abantu ba borogo bano bayabantu abarijo musho noza kuboyine 5G ya usataro muntu kwesa data ye yeso tutero munga konka wabariyo no chati ko kashohoroti umushomwe no kashora ngahe network nepotgaho so ine kumbomunda ni binji tikabaheza yo naba arunaga vibe zibe bari kutwatira bright suits arwande chango kureba ngo ninkuba ninde uka smart abaranyere Grove House hariya ananka ha Green Park ministry y'byamagara tukiterero mu ngaro zamani abantu bingi mu kimanya ntwire ndi andukurabira no mu UNAIDS ministry y'byamagara izire kwija on board umuntu aratahemu neza kuba ne muragurira busha 100% twine koma kintu cyo kuronda sente cyo so mbaterero mu ngaro in fact bari ba suggesting turiyo tugeze ko kuturachikore bari kujya ngo n'umuntu mbamanya ngine ngahayemerira hariya tayine sente zo kutambuko ngari wiringa kuscreeninga TB ninga HIV nachi baza kubamba mukora erizo batwatunga sponsor wito musya Pepsi Cola na Aquafina tubaterero mu ngaro kandi tubachire on board amnyani wanje Julius na Mr Dickens babansimire munonga kandi kureba munimwe muija on board ntiza kwakira kimwe ba sponsor abarabene bije urugendo rwa Kachina niki wanje Team Becker tumutero mu ngaro mushizo bwana wakwatiro chamani munonga ati no reba nico chikuya 1 konka ntsima bagize bita batubeire uko rwo mukitete yakiriye cyabandize
abahagizabo n'ubwe bataryabona tubaterera mu ngaro z'amani nibigafutana ko rugendo nyenda kusima ba bloggers ogwa kabiri tine so mu Uganda erabireho ekasiya ngogo bwiro muntu batakatandikire kureta stories embuzone zarakozire bakazihanya konka ningira ngo abwemba bazamukama kankwatiraho nabazire bankuzaje tinyine bintu by'ingepi mukinterero mu ngaro abamwe nangwa kuba kwako bironda byabura ari creating akwenda ngo tunde so umura abantu mbatera abantu bakora ki konka nyowe bitongore binde binkurana n'ebigenderwa byanje tari mucyo gukora stance ngatunga abantu mwe bari utakuriyeting stariyo kandi mwe bari no kumfollowing nkamanya ngudara ka China aruriyo mu nterero mu ngaro ni mu muzendera ekigenderwa cyo rugendo rwa ka China niki urugendo rubero rumo kufuruka matwarga bushengi nza kugaruka twazambende mama wanje yanzara yankuza nija nagaruka kuno ibisale mu kurebana mu bitera nanye nkabiteraho twarugokwe twiza twazombiteteya twazombidangara nicyo kurende terinice mwe no muntu undareba hawe biro birata posting rece cesogoro cyasi mu rugendo bero ni woyinita mashana no utakwe no mukazi wanye ngake muzari mu barongo abandi abo kuba riya rece cesogoro ni hit tikitero mu ngakagara so ndende nyamsimo rugendo rwawe nsimo rugendo rwanje sima ruhanga wawe ubuti bongo bwawe sima simugati gwati mutimu gwaragaramu nugogu so tuzakuba tuyine mugati ebebere byasho atagira wagure mugati timutimu nakuba nakigaba so okugogo yona abamwe bagira mbitete yabagumaye izo ngire kuronda abana bonabe ninzira nabe bidanga abana bo kucira nashanga basinzira amarwa gakakora ki gabi yonanye kandi mbasa kutorrayi nargogo na kagarka yishomero so urugendo rwanje wan ruru inspiring umuntu ogo wabaremerwe chance yo kushoma kugira ngo basa kufuna chance abandi babatakwatira oye kwatireho okore ki ugarke yarevo yona not kuzumu erevo nkiteka ningo orevo tu education nabwe abandi abana bayebe wira masikara kumanya gutokagarka yo bandeberaho bakora ki bagarka yo eco ni celebrating akasenta kungu yo myezo za Rose Form na Victoria na kwatira mu education abana nkajuna mukama Derek nabaza kuba barwa uwire yabiri ni nashema konka kabugo biyayongera nko mukwatira yo Dr. Tim kunatira induru yatukuraka garkasya mwebaze mutero mu ngaro konka turakomeraho umwana nagumzamu tatandika kumkwese exercise hata nkamuyayomuka ariyo mu secondary nasoma abazire bamukwatira onanyaka cya kunkubona nkorachi nkateka yukano kwatira umutiteka gote muchinje wamutandikisa abantu mbamukora ki nibamutandikiraho omurugendo rwanje nakwatira abantu nka Captain Emma bayimbatigana bitokoza bwongo ko kwatira Emma ekishane cyo kureta nichwerana nabantu abakozire ki abandi nawera fortunate immaculate kurga immaculate atwire fortunate atwire kurko muri uwezo ebintu ebikunimbikora ko muri mbara yonka umuntu akakurikira tunosanga nabikora nko kwenda kwesimu kunka wanondo kore research emyaka 14 nyuma nkaza ruhandagazi umishomero ry'abantu abino buri munabagurira ko makengu banja muka China to ine rusabugurira government cyo na yeto wa minister of education Jessica Ruko nyine bishane by'imyaka 14 nyuma so no mwete gwanje so rigendo ngo tukora ki celebrating ekindi abantu bingi nanda kuba kakachai nanda kuba MC nanda kuba comedian nanda kuba mwesongozo nanda playing ekesongoro cha TV oronda address ayiba kushanga hakora ki habora somba korire kachai na media mbeta kubasa kujemembeza aho beno basa kushanyenda kunganya sente zo kumaliza media already nagikize nka 70% konkanyenzere ngucumwe mbigenderwa byanje no kwiguraho kachai na media irabene training abantu bakagira hands on training then abana baki umwana umuyayiga just kuvuga drone life yo wabone ikora ki nehinduka umwana umuyiza kekwata abo bari mu kiga ubake kwata kasara umuntu bari arjona akega just blogging nabwe no murumo ponka tina bana buri umwe nakuvuga no muhanda abantu binji unosanga ryanka minister esongozi binji aruha besongozi babiri abunta rushuwo babarizi nyenda mbe frank umuryango harimo David Rutaro na Edikenzo na munonga na basa kuiza konka tindi shu aba comedian na mundu shu bakuza kuiza na amoti tumutero mu ngaro abo ko mu contract yanje akarimo kumusasura kandi ugomba bamweta sentungwe kandi na manager wa team yemeraho konka atebere ibintu mweta mwetegereze na sana na president wa Kenya Ruto
so nwerto utina wana ndakora kazano kari muruto no kozesa sentu naryo nyama nka 30 to kureberaho na nemegati na tikwenda nyebwe na nakikayika ba yebari amoto mu project on contract itakamwe bintu okumusasura na no kuzashweyi njireyo kandi no kumusasura nkozireki kandi nakwizana new amarura production abesongoza bo muri nkore baza kwebemberwa rage kandi manya unakikawa abesongoza babakazi baza kwebemberwa sister charity abesongoza babashija baza kwebemberwa aba gospel baza kwebemberwa bingana cyofure ababakazi na Peterson ababakazi bebemberwa best eme abanda besongoza tinara abataru kutandikira alprite imaka manyumwigare engineer Giovanni mwene kumkubareba a posters na nabataru hubona nibaza kwiza kutereza no mureba mnyani wanja ine hitinsia ubogwa ine na nohari na dogoste bona twaje neza kubera hoja kazire yemerera no yabazwekera mushogwa ruvati ntaka bwena gamushisha wena so jakazire na uskai arimba no ndakumugita warwa taiba so jaki na twaje yona neza kubera ho speed ntuza kumutunga na gamba then ba tiktokers bebemirwe kariya na kayima na kabarga nabona ba kutandikira kutantungamo ombana nkogwa abo ba sezi ka kisoro na keje kuriya fotopotro twino yoba kweta Irene Hinda naza kubajwekerana nabandi then na foto tubwene na toro tubwene na kasese nabandi nchokuresho nefutandika shayishatu ekigende rwo cyo kubanza cyo kutandika kare no kwena ngo abantu bagwe no bwire ko screeninga because abashaka tubarakora ico konke kintu kugira ngo besongoza batungo opportunity yo gukora ki yo gukora ecyakashatu ba DJ batere byo abananka ba vendors baguse umuntu no usanga sho yatandika shayina venda yire miliyoni 2 kibasaba usanga kaga sho koraki ehwa so abantu batandike gukora kare na nebindi byingi tinkamara so ningira mu nchirize marao kakuba ba DJ aro ba DJ abuna kuruza abuna tuire nabo kurugomba DJ Siza Pro DJ Iceman na nyinizo ba DJ arubato abantu bona nibenda kumpemizi twakwe ba bloggers mwehireyo na nagira tukankweka data tukakumara konka no kunkwatira mwe nshaba abantu bona bize batwatira abantu mwe ruhanga ampere tan anyiroko yona atampe muri biro byabara na kimwe izoba rumwe ngaye muka ngakora ikintu kibi nimwe mukikabarenga baye musibona kutandikira MC shukura no unsigire na traininga kukumisa mpaka na nabandi bona ba MC bona bakunana ba lisani bakacece ngambo hande kuwa nagamba kurenga ninza kukoresha mukama abampero mukisha mukataka gumize munanisha bamama abanza baramusyeho then abagambiro because mama timuresere just umurebe naza performinga so abanza kutebezemu kacha ibi wakumanya noha kandi we akachikorata basa sikwata so basa kwata hokola ngambire hala kau simo kumpaka zindalisha hedi ndazuka kwatuta ayida kakwatire kakambira hono honda ati kajaina kansime mazuna okureba ngwe kishaha ninde babantu nyamwingi naksimira kimwe okoro mkago wabire bushenyi okiza bushenyi orwenka wagumanoranga kemkamba washika hantu ahiba kweta mbende kandi wagarika waranda wahotoka kunuya mazima kachaina kansime mgeni mwe bantu mwe mwene banywani bakachaina bakuru bakachaina barumuna bakachaina banyinento kachaina mwena kamba sime ninsemera kimwe abantu mwena namnonga hari ababagisere ngona nababasi yakobana group obaneha abona banywani banje ayikachaina dali nyoni mangu banywani banje abona imbasima arho na habira yonka karikambari unda echo kukatereza ngena kachaina ncheza kare 12 ntemba basi ntemba basi haza mwiza kuja unebyo kubiha ntemba basi
hasigaraho nije yabeta mu bantu ndembe inabire nindebe n'abantu kacyari nandembe sagenda iroko masaka iroko ndengayo hatukumpika okuriye ibagura emere nishohora niyo nyine kizubu cyanjye ubundi aha nindya bike ndiyo mugwire wa shukari ndiyo mugwire wa pressure ndiyo mugwire wa harsazi eze ngwire ziriyo nizo zamazireho mbi konka abantu mwe mureke mbatebeze kunabire ndyaho ku pase yemerera abantu tugenda kugura nyonga ningura yo gonje ati ngenda ngura goze kumbaza kugikura zagaruka mbasi nsandebaho endijo ina nyonga manyambiona damu iroko entwara mpingu za mas empoto tena echiwabe onkora kunabenzo mputeni orwanka okabondi isamizi enyama ngazike mkajainde nyama jizabura momsali aho ndebo kajaina echakabiri okija waye tampa kawenka zokunyobshera ko bobiri na netko bobiri jeshani ngabani ingesha okomana karikomboro yagenda banyuke shande na barume baji nyuka ko baheze obshera kandi ingese sabantu nyino obshera buti okomana yayeta ko bobiri jobshera na bobiri jeshani ngiza ndesro bro nshanga kumze ai internet atana twaro mshiza ona shinyi nabagesi umwigwaro ndazam kachaina eji yakoze kwina zendi umwana we cyatuma umwigwaro hata ntibishimwa gwara cyatana rwaro mshiza njiro mwana ntiro ijam percent kunazi muhiri kachaina hapana tumushiza net gwara oriya mukuru wate mayi yanyu mpaka zo gusherana neshani eto nakirebera kale ate cyakabire cyo bene urangwa besongoze bere bakora iki atumanye cyo ni entertainment news cyo tumanye aha ati echibabe echabesongoze korugendo rwa Kachina besongoze gona ibije aha urugendo rwa Kachina nkakura nibagera nayo nutayina abantu Kachina aine urugendo rwe ruhebra abiri na kimwe kwikumi n'ebiri nkumi ibiri abiri nena nguhe ordinary n'omutwaro VIP n'emitwaro 5 akabeza ni miliyoni yokumpuza miliyoni chindenge mbwenu rwizarya ruza university inambara tujyaje nasigara nibanyetaro isibeje ngwire nyamwandu njwanga ninkwendeza sinjo rugendo rwawe rutwaraho kwenda hone shaba ishale mu yo kumanya yo kunsabira de eshabe yinshaba ningira nto mwizina rya Patri nerya mwana nerya murkwera amin ahashahe mukama tata ngo kuwaterezo kusaki mukweri izoba twena tukateranira aha turyabahuriye mukama tata ahabo kubakutahurire deshaha kutarho kandi mukama tata yongera Kachina mugisha abantu bona nko kwabesere babe nuko biza mazima garangarahanga nuko twapendeza tukirinji nakora samari nangu ni yejo samari uruzungu narwo watandika kare we bare nyakazindaro nakagarara Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.